Brate, bile su pravo, bledi kao krpa. Baš se istripovao. Evo nas sad napolju. Na taksi palimo kući. Nemoj da ga ostavljaš samog. I kad dođete kući, jedite nešto, pijte vode i bit će sve okej. Mnogo vode. I probajte da spavate. A ako baš ne može da spava, ništa, pričaj malo sa njim, budi tu. Sutra lepo doručak, magnezijum, limunada, voće, sve i neka odmara. A sigurno će biti u depri. Sedamdeset 4% ispitanih koristi psihoaktivne supstance. 59% ispitanih meša različite psihoaktivne supstance, a najčešće su to alkohol, kanabis i amfetamin. Želimo da edukacijom umanjimo zdravstvene i socijalne rizike upotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima i da ukoliko do korišćenja dođe, mladi budu informisani i znaju kako da reaguju. Želimo da razgovaramo i pokrenemo programe usmerene ka mladima. Želimo da uključimo mlade, relevantne institucije, klubove, barove i festivale. Da reagujemo i ne ignorišemo. Mi smo Regeneracija. Naš glavni cilj je unapređenje javnog zdravlja, socijalne i zdravstvene zaštite korisnika psihoaktivnih supstanci i drugih marginalizovanih grupa. O našem radu te načinu na koji možeš da utičeš na smanjenje i odgovornu upotrebu psihoaktivnih supstanci među mladima saznaj na našim mrežama i sajtu.